nyakubahwa reka kubwira utuntu tubiri jewe twantangaje kandi twabereye hano iwacu aha mu bakomite tuvuye kuvuga. Hari umwana w'imyaka 12 yaraje gutora telefone hano mu Madego, bamashika baramuzangura no muri brigade ngo uyu niwe wari kubatera ngo niwe colonel ngo warushoreye abandi. Umwana w'imyaka 12 wari muri 7e baramushorera baramuzangura no muri brigade, bashika barakubita yaje gukurwaho n'umushi. Umwana w'imyaka 12 ako nagatendo ka mbere kaba akandi gashaka kabiri kandi jewe kantangaje n'ubu nza ngenda nkumva karantangaje. Ni umusaza w'abandi aravuka mu gitondo avyukirije inka ngoje kugira gutya abona bamuseruseho za machine gun n'izindi ntoya ngo nazane drone nazane drone none wa musaza kandi hano umukono nazane drone no akaza semana drone se n'umuhungu n'umukobwa no akaza none n'umukobwa witwa Yvonne kugira azavuga vuba ngo none ga ni Yvonne babomore umwana wanje ati none no Yes, reka tubaye ikaze muri benshi cyane. Ndabizi ko muri ku migabane myinshi y'isi itandukanye mukurikirana ibiganiro zacu umunsi ku wundi, natwe tugira umwete mwinshi wo kubibazanira tugenda tuganira n'abantu batandukanye biwacu. Aho turi twebwe murahazi ni Murenge mu misozi miremire, duhora tubagezaho ibiganiro za buri munsi, amakuru ya buri munsi tubagezaho. Eco Media rero ubu nyine rero turi kuganira na bamwe mu bagore biwacu b'Umurenge. Uyu munsi twagira amahirwe kuganira n'abadamu, niyo mpamvu rero tuvuga ko ari byiza kuko aba bagore bacu bari barasigajwe nyuma cyane n'amateka, ahantu bari bazi ibintu zo kuganira ku media, ibintu byinshi zagiye bibarengana kuva mbere, ariko ubu ngubu abantu bose bamaze kuja ku rugero rimwe. Ndagira ngo ndango ntakibazo kikiba Minembwe, akibazo ubu ngubu bijya zakera sivyo zubu. Hanyuma ndagira ngo tutabatindiye reka tutangire twibwirana kuko bisanzwe mu muco wacu wa Kinyamurenge. Ndagira ngo tugusabe wibwire abadukurikiye. Nitwa Mwamikazi Makile, tuye ku mwana wa Runundo. Ku Runundo ku muntu utahazi ushobora kwamubwira gute? Ni Runundo y'abakomite neza ura kwika kwibarabara, uzurangiza abashibinuka muri Mukoko n'abasubirayo. None mwe mutuye kwibarabara. Ni ukuvuga ni kwibarabara kurangiza ubikoreye umuzigo munini n'umutoya. Gireko hanyuma iyo mukene iki kintu mwebwe ndimugija kugishakira kure mukigura munsi y'amazu. Uwo ushaka yo namuhamagara akawucana imuhira, akawucana imuhira akabaza agatura akaruhuka akamwa n'amazi, kuko gani kumuhana. Kandi kumuhana abakristo gani kwitorero. Irihe torero? Torero ry'abakomite. Nukuheza abantu amazi umuntu akaruhuka kamenya nyine ko yataje kwitorera kandi ayitambuka. Abakomite ko twumva ngo bazapinga abandi ho muza mu byiza byabari ibi. Oya sato baheza abagenzi bakitambukira ibijanye ga n'umwuka gavyo ni ibindi. No. Ako bazabita ku bashitsi. Imbuto zacu zikerera mu kavuyo. Bazabita ku bashitsi Cyane. Ariko ndagira ngo abashitsi bajanye n'umuco wacu ndagira ngo ntakibazo. Nta kibazo kabisa. Bokwanga nabo bavukana. Oya ntibo kwanga umuntu gusa ico banga n'ugusengana n'abafana. Gusa ntukore kuzumuka, ariko kuzumubiri nta bantu babi imbere y'abakomite kumenya kwakira abashitsi. Ese cyane kuzumwuka bazangira iki? Usingira ngo twese no kuja mu ijuru, Imana ni imwe. Ese uko umuntu yakwibaza ngo se niki? Oyega ngo epfo ku murimo ku murimo y'ikabera ngo bari baranze zafana, ariko ngo zitangire kwinjira twebwe yayi ndetse dushakaga kuzana ibiri kontrere na ibitandukanye n'ibyo umuvyeyi yasizavuze. Ariko se uko iyo urebye haba n'ibyo kurya abantu barya, iyo wabivanze uzona ko biza biryoha ibyo kurya biza biba byiza nyine wa uzvanze ibyo kurya bikaryoha, ukabona igihe wabiriye zonyine bikananirana cyane. Yego reka tuve ku bakomite. Tunabashoboye nditunera n'abapasiteri nditunari nabo. Yes. Hanyuma uyu munsi akarere kameze gute? Uyu munsi turi na 5 aho duhuye na mu baturage bo ku Runundo
kuko avuye kutwibwira mwamikazi Immaculée atubwiye kuko ari mu karere ka Runundu aturanye ngo n'itorero ry'abakomite. Uyu munsi se Pentecoste yiteguwe gute? Pentecoste yiteguwe kwe ariko amarepetisiyo yakozwe abantu bararepese. Pentecoste imeze neza kandi imeze neza cyane, usibye ko uyu munsi ni umunsi wa gatanu, gatanu karashize hasigaye gusa kuramukanya abantu gusakaza bakaramukanya agasaba bagataha nta masoko bijya ngo papa nta gashora ko kwambara mu mutwe nta kirato, umugore za zindi gazaturusenye noneho ubu nyine ni mu mahoro ntawo kuvuga ngo mpeza ngo nje kugura ihuzu ngo ibara yibonye izo byashize urayikura he urayigurira he. None abagabo bagize igisubizo mu bantu bahabaje mu ijuru n'abagabo batabakorwa n'abagore. Nta mugore wawe usakuza umugabo ngo aramugurira. Arasakuza gute? Arayikura he? Ako kavuyo kose kararangiye, ubu nyine turi mu mahoro ya Yesu, ni mu mutuzo. Wambare mukasa ishanyutse ni mu mahoro, wambara ikimeze gute ni mu mahoro, igitambara cy'icatsi kibisi huzu y'umutuku ni mu mahoro, ntabwo guriraga azo kujanira. No nta kujanisha kugihari. Urabikura he? Tabigihari abantu nyine ko barakoresha ibyo bari basanganywe. Ni ukuvuga ngo ihuzu wari usanganywe niyo wambara, ikirato wari usanganywe nicyo ukoresha, kuko nta handi ufite ugurira ibindi. Kandi ukama wumva uranyuzwe kandi rero n'umutima wama wikamunda, abantu bararuhuka. Urabona abantu bazinjira bishimye cyane cyane nko ku ruhande rwanyu rw'abamama, hari ukuntu nyine bagezaga ku mukutano bakishimira cyane gusonesha amahuzu, bakagura ibitambara ngo bigezweho, bakagura ibirato ngo bigezweho. Uyu munsi kubona ko bazinjira bakanezerwa kabisa. Noneho bazonezerwa kubera impamvu ko karabona na mugenzi wiwe niko ameze, ntawe uzomuseka, ntawe uzomuvuga. Nimba nyambaye igitambara kidasa n'ihuzu, uriya yambaye ikirato c'ibiraka. Nimba uriya yambaye ikirato c'ibiraka, uyu nguyu umwana we yaje nta kirato, yaje isereri. Ni ukuvuga ngo abantu bose barinjira batekanye, baratujije. Kandi iki gitangaza kiza kiraba ku bagore, ihuzu yo mu muzina je mu Nyarunundu imba nyizi, ihuzu yo mu Rutigita, ihuzu umugore yambaye yo mu Rutigita narayibonye. Ni ukuvuga nimba n'umunyarutigita yambaye ihuzu nabonye, nanje nkambara iyo babonye. Urumva ni mu mahoro ya Yesu, ndetse nyine ni Pentecoste nyine y'umwuka. Niho mukije muri Pentecoste, niho tukicije Pentecoste. Naho izindi zo nukureba nakayambaye gute, nakayambaye izihe, ese yarasonesheje iya yambaye kuri Pasaka benda ugahugiraga muri utwo tubona umwanya wo gukurikira ngo itorero so rizagenda ryari cyangwa se umwuka w'uruse ryari. Yego nayo wari ukoze ku kintu kivuga ngo habaye amarepetisiyo atangaje. Ese amarepetisiyo mwabonye umwanya wo kuyakora? Ubu ngubu noneho hari ukuntu amakora rusanga ngo uko barava mu muhanda umwe bakaja kwiga mu wundi. Ese ibyo biracyabaho n'ubu mwarabikoze? Nyakuba ejo bundi yaratangaye. Imana yadukoreye ibintu tubasha kuvuga ngo nabishobora. Jewe byaransize mu bitekerezo. Ejo bundi suku nyina mamore yabuze, twagiye guhurisha mu bakabza igakenge, tuvayo saa moya, tuvayo ikorari hayiga saa moya za nijoro ikorari gusa kiriga. Kandi ukamumva abantu baratekanye, natwe mwibarabara twamatuza twaduseka tugera imuhira saa 2. Ni ukuvuga ngo umuntu ava ku Runundu akaja kwiga mu Basegege, cyangwa ukava mu Basegege ukaja kwiga mu Bashuri. Hani ubwo mugeza saa 3 mukiri mu ikanisa, nta kibazo. Ibitara mu bunyine ni yaga nta kibazo. Ni ugufunguka se aniki se bikanga ntacyo bikanga. Ayo uzinyine bakazatwamiriza bene data hakurya. Akazatwamiriza kweli. Wapfa kugira cyagatoroshe bakabakubisaho 5 ngo we yakawa yo telema. Ariko ibyo byarashize. Ni ukuvuga ngo udatarama umufrere akavuga ngo ugafa mu byaha wafwe kurwagi. Ni ukuvuga ngo udatarama areke, ariko ntiyobuzwa yuko nta mutekano uhari.
yego ikibazo cy'umutekano cyarakemutse icyo cyo cyararangiye ntibona gitekereza ngo se ngo hari umutekano ngo se twogenda ngo cyangwa ntitwogenda icyo cyo worekeshwa n'ubushango ariko kuvuga ngo umutekano nico gihuru dufite nico gihuru ibihuru gusa biraha ni umutekano gusa ko biravuga hari umuntu wambuye ejo bundi noneho n'abarozi bakiroga nijoro utamurozi ukigenda nijoro aratinya ko ahura n'abantu ntambuga zikimoka nijoro ese uko noneho AFC M23 twirwaneho bazanye umutekano utangaje muri kano karere si umutekano bazanye umuturage ari mu gukandagira akaza yumva igisimba urakandagira ugafata ukumva ibirenge birafashe hasi ni ukuri bene data ntaco batakoze mu bijanye n'umutekano cakora boreka kuwuzana gute basanze ba nyirasenge basanze ba nyina wabo basanze bande ni ukuvuga ngo abantu bose usanga umuvyeyi se ukareka kumuzana ibyo ashaka ukareka kumuha ibyishimo kandi arico ushinzwe gukora cyo kimwe n'uko umuvyeyi azaheza umwana ibyishimo tumaze kubarera nabo bagomba kuturera kuko ariko kazi kabo ariko hembe twari dupfuye duhagaze aba bagabo iyo batatugoboka nimba tuba tugeze imisiri nimba tuba tugeze iza nyibaza akaburi yo tuba tugeze ariko AFC M23 twirwaneho n'abagabo n'abana barabizi kuko ari abagabo bageze muri aka karere turababona kuko ari abagabo naho ubundi abo twari duturanye twari dupfuye duhagaze zeri na nusu ukavuga ngo ntakiriho kandi yagiye ari muzima yagira iminota 30 yatabanye isabe na kumanywa ngo naka bamufasha wamufatiye ngo mufatiye hamwisa benayo bintu nyine bidasobanutse ariko twirwaneho na M23 biri muri aka karere tawo gukora ku muntu ahubwo umuturage ubundi bamufata bamukurikiye iki niki bamufata bamukurikiye niki nyine bomukurikira iki ese tureze kuyaba bari abasirikare bagaza bahutaza abantu ugasanga umuntu yize muri centre yiziye aje kuri za gahunda ziwe yashika bakagukuramo telefone yatache cyangwa na bene into bakagukuramo telefone amafaranga ese umuturage ubundi umuturage n'umusirikare bahuriye ni impamvu nyine bashakaga ku bantu nyakuba reka kubwira utuntu tubiri jewe twantangaje kandi twabereye hano iwacu aha mu bakomite tuvuye kuvuga hari umwana w'imyaka 12 yaraje gutora telefone hano mu Madego bamashika baramuzangura no muri brigade nguyu niwo wari kubatera ngo niwo colonel ngo warushoreye abandi umwana w'imyaka 12 wari muri 7e baramushorera baramuzangura no muri brigade bashika barakubita yaje gukurwaho n'umushi umwana w'imyaka 12 ako nagatendo ka mbere kaba akandi gashaka kabiri kandi jewe kantangaje n'ubu izangenda kumva karantangaje ni umusaza w'abandi aravuka mu gitondo azukirije inka ngoje kugira gutya abona bamuseruseho za machine gun n'izindi ntoya ngo nazane drone nazane drone none wa musaza kandi hano umukomi nazane drone no akazase mana drone se n'umuhungu n'umukobwa no akazaga none n'umukobwa gabitwa Yvonne kugira bazavuga vuba ngo none ga ni Yvonne babombore umwana wandi ati none ga n'umwana abandi babombore mu nti yamenya amakuru ko byagenze zana drone wa niki akaba ari bagenda bamusobanura ngo drone ngo ni indege tutanatekereza kugura ikinga tutanatekereza na za moto keretse ari lift bazabampa ndajana indege kugira gute cyangwa namwe nti muhamumenya ico muhamumbaza none agakibaze drone se bari bene abamunyu bakazapokera kuri commune utukura bo wibuye bahaciye se uratibuka inka zazindutse ziburya amaherezo bararoha baramujana bagahonda mu gitondo bagahonda umugoroba bagahonda igitondo umugoroba eshanje yinga ryose uwo musaza w'abandi yararenganye siko kurengana
hariho kurengana bakavuga ngo nguri umusoda nguri iki noneho kubera kutamenyaga gutandukanya abasoda n'abasivile wenda bona guharanga nyine muri ayo magambo ariko nk'uwo musaza ngo nazane drone habe no kuyimenya ntiyarayizi habe n'imburuwete yari ataranayibona ariko ngo nazane indege hanyuma barakubita musaza handarume ngo aje kumukura ngo nazane $500 yabuze habe n'isabune yo kumesa ya mabuzi yinjanye muri kontineri umva bene ako karengana abantu bari ngo nazane $500 uciye ngo zana $500 ariko izo zose yari inzira gushaka abantu amajambo. Iki kintu kirababaje kweli umusaza w'abandi yararengana ni ukurengana se yabuze abamurenganura ni ukurengana se icyo gega twigwane wa FC yari itaragera muri kano karere yego yari itaragera muri kano karere centre yari kirimo FRDC yitwara uko ishaka ikora ibyo ishaka ariko abaturage kuri ubu byose byabavuyeho bararenganura ubu nyine ni nk'umukobwa wavuye mu gakinga abantu baranezerewe abantu bari hanze ko barota akazuba ni ukuvuga ngo amahoro yose usibye ayo tutarabona ni amahoro yo mu ijuru ngo iby'amaso atarabonaga ngo bibikiwe iyo ngiyo izo kandi tubizi ariko wenda nko mu tundi turere n'ibindi bihugu ko ndabona nta yandi mahoro arutaye. Yego murakoze cyane mu by'ukuri mutuganirije neza cyane mutubwira impinduka z'ubutegetsi mutubwira amateka ya FRDC ukuntu yagendaga ihohotera abaturage mu by'ukuri icyo ni ikintu kibabaje cyane aho leta y'igihugu ifata abaturage ikabahohotera ikabambura uburenganzira bwabo ikabica nabi ikabanyaga ikabahutaza ikabarasa ikabikubita abapasiteri baguye hano muri centre barashwe n'igisirikare cya FRDC hari abana bato hari abana b'abakobwa ababyeyi zere na nusu ukavuga ngo ntakiriho wowe kutubwira gutaya histoire yande ababyeyi bari bavuye gusenga haruguru bamwe biki bahareye bahagera ahangaha amasasa akamatangira kuvuga ababyeyi b'abandi bakaba barahaguye ntibavuganye nta kintu na kimwe ariko ngo ko baraza bikoreye imirambo y'ababyeyi bavuye gusenga abamama 70 80 60 n'abana b'abasore barahagusa mu isantre ngo bariko barica nta jambo nari ariko Imana ishimwe yadukuriyeho satani kabisa Imana yadukuriyeho satani habwe icubahiro. Yego hanyuma murakoze cyane reka tubaze kubijanye ese kuvaho mwumviye amakuru ko wahoze ari president Joseph Kabila Kabange yabarageze mu mujyi wa Goma byaratunejeje ariko narishimye no nabonye ko ari nko gufata amata ugasuka mu mazi wamara ugashiramo agasukari niko kujanisha bene uko nicaye birajanishije siko kujanisha uko umutima ufutse umereye amazi afata amereye umutima waka ko niko Yesu yamereye Kabila amaze kugera muri Goma ko ararenganuwe zararangiye umuvyeyi yarashitse mu bana kandi twifuza ko intambwe zizogenda zikagera Kinshasa kicara kuri ya ntebe yiwe kare kose niwe wari nyirigihugu kuva kivuye hose hari umutekano abantu basubiye kubona ntagenda asubira iwiwe hasubireyo kabisa kandi tumwifurije urugenzi rwiza agenda agereyo yicare aruhuke ahubwo nta numwe bazagera ahagiho ni muri saro ari iruhande rwacu ahiho kabisa naza hagere. Murumva abaturage ba Minembwe bishimiye kuza kwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari president wa Congo wabayeho ayoboye Congo imyaka 18. Yego hanyuma muri iyo myaka yose yayoboye abantu bagendaga uko bashaka abantu bavugaga uko bashaka abantu bararaga aho bashaka abantu bacururizaga aho bashaka cyane amayira yari afunguye yose cyane ariko kuri ubu se hari amayira mufite avuye aha kwa Murima hafungiranywe ndaga bataye n'ifunguzo inzira y'indondo nayo yamaze gufungwa aho ni hese hafunguwe cyase gusa hafunguwe ni muri centre gusa no kugenda uruja n'uruza ariko gantu usohoka tumeze nyine nk'abari mu nzu
mu isantere turi mu nzu ariko uriya mugabo araje ahasobanura aje asobanura ibintu abantu bave mu kavuyo wa abagore b'umurenge mumeze gute kuba yaraje hari ijambo munyewe yasize avuze abantu bo muri kano karere n'amadu ibirura mwebwe iryo jambo mwadakiriye ayiwe ni amadubu nyine hari uwo upfa kurikoraho ni amadubu nyine n'intare ni ukuvuga ngo idubu risohotse cyangwa intare igasohoka ntacopfuna ariko nyine ni amadubu y'abagabo ntacyasoye gupfuna abantu bose nice kuva bageze muri kano kuva bageze aha nice za rugezi nice ni gutese n'amadu yarahageze yashinzwe imizi gahunda kuri kandi ntizona have tifite kuhava kandi ntikazana have ego umufatanyije nabo ayiwawa ni twebo ni twebweho yego kabisa ukuntu utotandukanya ifu yamaze guhura n'amazi yahindutse umutsima usubire kandi ufate yafu ishire mu mufuko ufate n'amazi yasubize mu ibido uko niko utodusobanura n'amadubu murakoze cyane nk'umuntu ufata message akandika ibintu bitari nkabyo avuga ngo ino ngo hari hameze neza ngo mugiye FARDC ari iri hano agatangira bene nyine amacakubiri ngo abanyamurenge mu ntakarengane bafite benayo ni ukuvuga ngo uwo muntu ntiyababaranywe natwe ntiyamenye mbese ntaranamenya kwisobanura nimba ari inde nubi waracafungiranya ahantu ntaramenya niba ari umunyamurenge cyangwa niba atari umunyamurenge kandi jewe nkibaza tese kweri uyu muntu we ntawe yatakaje uyu muntu we ntaza babazwa n'ibi bintu byabaye muri aka karere utwo tugara two duteye gute ese iwe wambaye iyi shusho twebwe tutambaye ese ibo mbese nko mu gihe dushobora kuba twoshira nk'uko nyine twari dushize ibo bosigara bagiye bareka bene ibyo bintu bagiye bava muri bene utwo tuntu n'utuntu twa primaire n'utuntu tumwe tutabaho mba turi umunyamurenge ntituzahinduka ngo tube uwundi habe nubwo bonakoresha n'amafaranga akavuga ngo wowe akira amafaranga uvuge ko utari umunyamurenge ntibizakunda amaraso ya kinyamurenge kurimo karakuzereramo basogokuru na basogokuruza bawe n'abanyamurenge utwo tuntu sizi ahubwo abandi bazanabaseka kuvuga ngo nturi umunyamurenge warangiza ukazana bene aya magambo y'amacakubiri bene ibyo ngibyo ntibikibaho nibabireke tunakwiye habe no kubivuga utwo tugara ni tumwe na satani tutwihorere nibave muri utwo tuntu n'utundi tudafite umumaro ubumwe nizo mbaraga umunyamurenge urwanira muri Norvège umunyamurenge urwanira mu Minembwe kuri Teri urwanira i Burundi urwanira ese izatuma tugerayo kandi tugera mu ijuru bazoza biyegereza ngo twiyegereje abantu baturutse mu Rwanda twiyegereje abantu baturutse muri Kenya twiyegereje abantu baturutse muri Uganda ese abanyamurenge bo twiyegereje tuvuye abakongomani banga ko tuba abakongomani tituri abanyarwanda none uko tituri abarundi bo twiyegereje akabase ngo twiyegereje n'abari bo mu kavuyo ariko sobanura ikintu cyiza ni ukuvuga AFC yatumye tugira iwacu tugiye kugira iwacu bazavuga ngo Rwanda yatumye tugira iwacu yego igahaguruka ikahubaka ubu nyine twaba dufite iwacu cyane none tuzobaja mu ijuru noneho tuzogenda mu ijuru dufite adresse bavuga ngo twiyegereje n'abantu bavuye umurenge abanyamurenge nabo bahageze to kimwe nuko uvuga ngo abarundi bahageze nyarwanda bahageze abanyakenya bahageze n'abanyamurenge bahageze ariko ubundi twari mu kavuyo abacu botugwete se ko muri ijambo bakongomani muri bo niyandire muri wa mwese abani bande none mu kavuyo murakoze cyane mukuri mutuganirije neza cyane akaba aratugarukije ikiganiro ntabwo iganiro riragiye tuzokomeza umunsi ku wundi tugenda tubagezaho ibiganiro mwamaze kubona mwamikazi Immaculée ukuntu yaganirije abantu neza abakura mu bitekerezo bimwe na bimwe bijanye nuko abantu baje ku mbuga bakandika ibijanye n'ama message y'amacakubiri nuko batazi
uburemere bw'ibyabaye ku baturage b'umurenge cyane. hanyuma message yiwe irasaba kuko abantu bose baba umuntu umwe bibumbire hamwe bamere nk'inkurikirane rero si n'inkurikirane amahasha vrejimo babe vrejimo niba kubona babone jewe niba babona umuntu utari hano mu Minembwe ariko